E rua te kau mā ono ngā rōpū kua tohua e te taurewhiri i te reo, ki te pō whakamānawa i ngā mahi i mahia i te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Ko te kura o peti o ne tētahi o ngā rōpū kei roto te rārangi whāiti a te taurewhiri i te reo mō tēnei tau. He paiti nei mo te kura. He momo me hei whakai ki ngā mātua kai te mahi tika, mātau ngā kaiako, i roto i te kura katoa. Ko te kaunihera arohe o Pōneke, te tari o te manatohu mātauranga o Aotearoa, te wānanga o Papa i Oea, e tahi atu rōpū ka whakahonoretia e te taurewhiri i te reo. Ko tō rātou kaha te akiaki ki tō rātou akiaki ki te hāpuri whānui, ki te kōrero Māori, ki te āta whakarohia mo te kōrero Māori, ki te tō rātou kaha ki te tuari i tō rātou reo. Ko te whakapona te kura o Petione, nā te maia e te hoa rātou akonga i te rātou i ki te ai te u o tō rātou kura ki te reo. Kabai, wai o kātou mahi ki raro. He painga anake mo te kura, he mea hei profile me ki te kura, no reira, kāre au te mōhio, he mea hau tēnei mā mātou. Hei te tua iwa o ngā rā o whiringa ārangi, mōhio ai te motu, ko ai o ngā rua te kau mā ono, i toa, ko ai i tohu. Joe Glenn, te karere.